kuganira ku kintu cyitwa ikigeragezo c'igihitira. Haleluya. Ikigeragezo c'igihitira nico tugiye kwigaho uyu munsi. Mbese ikigeragezo c'igihitira ni iki? Ikigeragezo c'igihitira ni ikintu ni ikigeragezo kimaze igihe kininiya kuri wewe. Abantu benshi barafite ibigeragezo by'ibihitira. Mwene data uri mu kigeragezo, ntiwiyumvire ko Imana yaba yaraguhebye cyangwa se yaragutaye. Iyo uri mu kigeragezo ukaba ata kibazo ufitanye n'Imana, akaba ata cyaha ufite, kandi ukabona uri kurasenga Imana ntikwishure, ntiwiyumvire ko Imana yaba yaracecetse. Ahubwo Imana irumva gusenga kwawe. Noneho niwabona itakigukuyeho, burya hari ikintu Imana ibiri kirakwigisha kugira ngo umenye. Imbere yawe Imana ishobora gukoresha cyangwa se igashaka ko ukomera muri wewe, ugakomera mu gakiza. Abantu benshi baraja mu bigeragezo ugasanga bariko baritutombera Imana, bariko barayituka, bariko baribwira nabi. Burya ndababwira, iyo muri ko muratuka Imana muri mu bigeragezo, Satani aca nezerwa. Nimwibuke Yobu yagiye mu bigeragezo bikomeye, ariko ntiyigeze yitotombera Imana. Niyo mpamvu yagumye atsinda. Kandi ndababwire, dukwiye gukunda ibyo bigeragezo turimo. Iyo tubikunze bituma twihangana, tukihanganira ibyo bigeragezo. Iyo twihanganye bigatuma dutsinda ibigeragezo. Iyo dutsinze Imana iraduhemba. Rero umukristo ahagaze mu Mana arageragezwa kandi agahagarara ashikamye. Umusirikare arimwe araja mu ijuru, cyangwa se umusirikare wa Kristo arangwa n'ibigeragezo. Kubera ko usanga arimo arapimwa, ugasanga arimo arapimwa. Iyo rero uhagaze neza kubera uri umusirikare, urakomera mu mwuka, urakomera. Rero mwene data uri mu bigeragezo, nuhumure. Imana ntago yigeze iguta, ntago yigeze iguheba. Nukomere kuko izakwishura. Urashobora kuba umaze imyaka 3, urashobora kuba umaze imyaka 5, urashobora kuba umaze imyaka 10 uri mu kigeragezo, ariko ntugire ngo Imana yaraguhebye. Igihe Imana yakigukuyemwo ni umunsi umwe, kandi uzanezerwa. Gusa nushishikare kuguma mu Mana, ntucike intege, ahubwo nushime mu bibi no mu byiza. Ushime Imana. Bese ibigeragezo biguhe gukomera, biguhe kwihangana, biguhe kwegera Imana, kuko iyo uri mu kigeragezo bituma wegera Imana. Hari n'igihe Imana igukubita ikigeragezo kugira ngo uyegere, kuko hari igihe uba nk'umunebwe kwegera Imana, hanyuma waja mu kigeragezo ugaca utangira gusenga, ukegera Imana, ukayibwira ibibazo byawe. Burya usanga Imana nayo iboneyemo inyungu. Nukuri nimuze twihanganire ibigeragezo, kuko turabasirikare. Rero iyo turabasirikare tukaja mu bigeragezo, tugatangira kwitotombera Imana, burya tuba dutsinzwe. Kandi iyo dutsinzwe, hariya ikuzimu uca usanga bari baraduseka, ariko iyo dutsinze mu ijuru baranezerwa. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Fasha aka video gatoya kubera ndi mu kazi. Yesu nabagire neza. Abafite ibigeragezo by'ibigugura
nako by'ibigugu ibihitsira. Imana nibagire neza, ibarinde kandi mwihangane izabishura.